uNkulunkulu omkhulu wakithi ebuhleni bamaNazaretha, uNkulunkulu wawokhokho bami, uNkulunkulu womqhabuli, uNkulunkulu osixhobo, uNkulunkulu kaMjoje, uNkulunkulu wamakhosi akithi asemakhabeleni, uNkulunkulu kaLizindela, uNkulunkulu kaMweni, uNkulunkulu kaMphunyuka. Ngimi phambi kwakho sihlale esikhulu sasezulwini. Ngiyacela Nkosi ube ngakimi kulomzuzu engimi ngawo lapha Shembo ingcwele. Cela uNkulunkulu angithwale, hlale Nkosi phambi kwami nasolimini lami ngikuzwe Nkosi mawukhuluma. Baba, ngingumntwana omncane kakhulu. Bakhona abantu abadala mhlambe nabanobuchule Shembo ingcwele bokuma phambi kwakho bakhuluma indaba yakhe yasezulwini. Wala yikho ngicela uhlale Nkosi olimini lami nasemahlombe ami Shembe ngikuzwe mawukhuluma. Amen. Ngiyacela Nkosi ukuzikhulekela esihlalweni sasezulwini. Ngiqinise isibindi, ngiqinisa amadolo ami ngesihlabelelo sama-64 mhlambe kuyoba amavesi nje ambalwa ngokuvuma kwenkosi uNyazi lwezulu. Abakhweli nabanga abancane anjelwe anjelwe kuwe abakhulu kalula banga anabancane baba anjelwe Kula
Ngiyabonga Shembo ingcwele bantwana bakho kungithwala umsebenzini wakho wasezulwini. Ngiyazibongela Jehova. Baba, ngingaqali ukukhuluma mhlawumbe indaba yakhe yasezulwini. Ngicela Shembe ukubonga kakhulu ezulwini. Ngibonge unyazi lwezulu uNkulunkulu omkhulu nabanye uNkulunkulu abake baba khona emhlabeni. Amen. Ngibonga Nkosi ukusikhumbula ezweni lasenhla, ezweni laseGauteng namaphethe. Nkosi ungasideli. Umthetho wethu sinje. Kodwa Nkosi ngomsa wakho ungasideli Shembo engcwele. Noma sekulukhuni kangakanani. Kodwa sicela Nkosi usikhumbule ungasilahli. Amen. Ngoba thina ukuhamba kwethu ngaso sonke isikhathi siyona. Noma sikhuluma futhi siyona. Noma senza futhi siyona. Kodwa ithemba lethu Shembe sithanda wena kuphela Nkosi yasezulwini. Amen. Akekho omunye simthandayo unyazi lwezulu kuphela. Amen. Lapha ekhaya sithe sisebenza njengoba kusetshenzwa nje kunje. Khona izingane Nkosi zakho lezi ezihlala emva kwamkhokheli zentethelelo. Shembe nazo ukukhumbule. Sikhumbule Jehova ngoba ziyafisa ukwenzela wena izinto ezinhle. Zakhuluma zathi zicela maziqala ukukhuluma zicela ukuthenga igenerator. Yayingakabiki lo shedding. Zayisacela nje zithi sicela ukuthenga igenerator ngoba hamba bekhona izinto ezihlupha ezulwini bese yifuna ukuthi kungacime ezulwini. Kodwa kwathi ngemva kwesikhathi zase ihlangana zonke ngezwe seyihlangana ziza kimi zithi baba umvangeli engathi kukhona ukuhlangana esikuhlanganisile ngangigqokelela ujazi likhona vele phela namanje ayibongi Nkosi. Ngabo umshumayeli ngisigqokile isigqoko somshumayeli ayibongi Nkosi. Ngabo umvangeli ngisigqokile futhi isigqoko somvangeli ayibongi Nkosi. Njengoba namhlanje Nkosi ngicela ukuthi ngibe lapha phambi kwakho gqokile isigqoko. Cela wena Shembo ingcwele kodwa ungiphe ukuhamba kahle ngoba kuyaphazanya kuleli bandla. Le ndlela ilikhulu le. Zase zithi seyihlangene nezinye izingane ezivele eNatali yonke indawo sezivumelene ukuthi akwakhiwe izindlu zokusithela. Uma sibika ezulwini sibika ukukhuluma ukukhulunywa zingane zentethelelo. Lithi izulu nithi sekuyokwakhiwa kuphi manje ekuthuthukeni ngithi baba kuyokwakhiwa ekuthuthukeni. Lidlalela ngikutshela ekuthuthukeni angafuni ama-toilet awumgodi ngifuna ama-toilet aflashayo. Yaqala ngabe ngathe ngiyazama baba khiwe nje lapha ekhaya ithemba lethu mahle futhi wathi ngithi kuwe ekuthuthukeni ngifuna ama-toilet aflashayo. Amen. Ngathi angizwanga kahle mhlawumbe sasisekwandeni ayibongi Nkosi. Masifika futhi kuDisemba phelezela abantwana basemaqhaweni bahambisa umsebenzi wasezulwini. Oyiphinda lenkulumo. Ngathi mkhokheli kungcono ngoba uyezwa. Ngoba kusasa kuyojika ukukhuluma kuthiwe uDlomo uthi akawafuna ama-toilet akuhlala phansi ufuna ama-toilet aflashayo. Wangithi uyezwa kusho umnikazi wesonto wathi ngiyezwa. Ngathi ngiyabonga ngibonga ukuthi ube khona mkhokheli. Uyongifakazela. Basebenza benza quotation babe kade behlanganele inkosi yamakhosi benza umsebenzi wakho abantwana bathola u33,000. Sathi hayi impela ayibashayile. Uma bethi bayaqala ukusebenza bebuka iquotation yama-toilet aflashayo akhuluma inkinga ama-toilet. Kwase kubonakala ukuthi futhi inselelo ekuzobhekwana nayo kufanele kube khona amanzi azoqondana ngqo nalama-toilet aflashayo. Ngoba uma eke ablock ama-toilet aflashayo uqinisa ubona ama-vitamin egingqike. Ungabusaqonda kahle ukuthi sekwenze njani manje.
wasebethi okungcono akwakhiwela amabhoholi nanka Nkosi yamakhosi amalokuzana amajojo tanke athengwe lezi ngane bathi ayaqale kulungise ngenhlanhla ke yayivele ikhona ibhoholi ngase ngicela abantwana bakhona abantwana lapha ekhaya bathatha ethemba lethu munye umuzi bangcwele amen mawusethemba lethu la ekhaya singadideki mawula ekhaya usethemba lethu amen basebeza labantwana othabethe bayilungisa ngathi lungisani lento ngifuna ukubona ukuthi kuzolunga nabasebethi ayikhona futhi amanzi maningi kwase balungisa aqala amanzi khona ikhehla ke lapha ekhaya umkhulu wethu baba umkhwanazi umfundisi walapha ekhaya ugudi kakhulu ngasemabhayibheli kwi-plumbing nje ugudi kakhulu wasebenza nabo aqala amanzi asebenza kodwa into engiyibongayo kuwe Shembe Ngcwele ngicela ukuthi ungasilahli lelizwe Amen. njengoba Nkosi silapha ngoba mhlawumbe isikhathi sokugcina singabi khona sokubonga njengoba silapha ekhaya nansi ayigenerator ize nabantwana basethemba lethu amen bathi mkhulu madala sizoletha igenerator thina sifite ngodiesel ngoba sifuni ukuthi kube mnyama ezulwini lethu amen ngathi hawu Nkosi yami izingane zingiqhamuke laphi kodwa nansi ya Jehova iyasebenza ubusuku lemini ayikho load shedding la ngaphakathi hayi ayikho phela ngeke ngabuza kwabanye bathi khona load shedding hawu kanti khona load shedding khona yabona ngenhlanhla ke mhlawumbe nami angazi kwenzakaleni kodwa nje ngiyibone ngoba sengiqala ukuphumela lapha emadokotela hawu kanti load shedding khona ngoba ayikho la ezulwini ayibonga Nkosi amen kodwa abantwana bakho Nkosi ngicela ngibacela isibusiso kuwe nomendo bathole amadoda amahle afana neyellow bone ayibonga Nkosi ubakhethela impela nje Nkosi yamakhosi bafunele wena umendo bangazifuneli bona ngoba bazogeja bazosuke bathatha amaphara mabe ngabe bezifunela bona mabe funelwa uwe kodwa Shem uzobafunela amadoda amahle ayibonga Nkosi ngiyabacela bonke labantwana Nkosi isibusiso kwasetshenzwa lapha ekhaya kwasetshenzwa kakhulu besisebenza ke Nkosi yamakhosi inkomo zathengwa kwenziwa nje konke ayikho nje inkinga lapha ekhaya ayibonga Nkosi amen inkinga ekhona yokuthi kufanele kusetshenzwe kakhulu kunoqala ngoba izinto ezinhle zifanele unyazi amen zifanele unyazi bangcwele izinto ezinhle baba noma inkinga zikhona kodwa konke kukhulunywe lezi ngane zabafana nezamantombazane lezi engikhuluma ngazo zentethelelo zathi kimi mkhulu sijwayele ukungibiza mkhulu wangigugile sicela ningasifake epolitikini yenu zasho kanje kimi ngathi abantu bami ngiyabonga manisho kanjalo bathi ningalinge nisifake kwipolitiki sitshele into uthini umsebenzi onyazi senze umsebenzi onyazi kuphela amen angizibonile sikhona sebenza phela yesebenza usuku noma ungabavusa ngo1 uthi hey vuka abasho ukuthi hayi phela hayi mina hayi ngeke bonke nabalapha ekhaya bahlangene benza umsebenzi owodwa ayibonga Nkosi amen cela Nkosi ubakhumbule ubathethelele einkingeni ezike zakhona ubaphe Nkosi isibusise sivela kuwe Shembe Ngcwele awungiphe incwadi Jobe (21) verse 27. Job 21 verse 27.
ithi le ncwadi bhekani Ngiyayazi imicabango yenu. Ngiyayazi imicabango yenu namacebo enu futhi ngiyawazi Enhlangene ngawo ukungichitha kusho uNyasa. Bakhona inabantu abathi bafuna ukuchitha uNyasa esontweni. Angani ngake ngababona mina ngenyilanga la. Ngake ngababona labantu bake bafika la ngekhumbi la. Angani noma emabili. Afika la makhumbi. Babefaka iMnazaretha abantu. Sathi siyabuka ayi kwashintsha uhambe egcekeni. Hayi kanlama iNazaretha kanjani la? Kwashintsha ukuhamba egcekeni. Kanti abantu beze nenhloso zabo. Bazokhipha inkosi uthingo lenkosazana. Badala usuku esihlalweni. Nakhona into ekufanele siyikhuluma nje. Ngoba abantu babona ngathi amakhandela awasebenzi. Sesibonile kwenzeka izinto esontweni. Bantu bekhanda udaka esontweni. Kwathi wili la hayi bachithwa. Kwathi emva kwalokho sezokuthiwa kade sebesegibisile. Ngengoma efanayo. Angazi kusuke sekwenze njani bancane. Usukela uNkulunkulu ulwe naye uphinde uhambe uyoguqa kuye futhi uthi baba ngicela ungiphilise kodwa wena ufuna ukumphilisa. Nayi inkinga esibhekene nayo. Bantu bahlangana bahlukana bakhanda amacebo. Abanye ke kamva nje sebeze babhale emafonini balwe noNkulunkulu emafonini ngeke ngikhulume okuningi emafonini kodwa nje khona izinto ukuthi uyayilalela ebheke ngqo kuNkulunkulu ubone le ayibhlungu yehlula ngathi mangambona umuntu wakhona nami angacela ngithi hayi sasuqedela mina kodwa angikho lapho. Kodwa Shembo engcwele siyacela usikhumbule kulelizwe. Ungasilahli. Amen. Ungasilahli inkosi yamakhosi. AbaseKorinte 6 9 and 10. AbaseKorinte 6 abokuqala 6 verse 9 no 10. Omunye ngivula uJohn 10 verse 1 to 5. AbaseKorinte bokuqala 6 verse 9 no 10. Anazi yini ukuthi abangalungile abayakulidla ifa lombuso kaThixo. Kanti anazini nini ukuthi uma ungalungile la esontweni ngeke ulibone ifa loNyasa. Ningakhohliswa izihlobongi. Ningakhohliswa ke abantu abazihlobongi. Nababonga oThixo. Nabanothixo babo ababhodonga eceleni. Eziphili. Nabantu abalala nabantu khosikazi angesiwana wabo. Lezifele. Nabantu abahamba bebamba noma yini abayibona egcekeni. Nabesilisa abahlobonga nabesilisa. Nabesilisa lonakela isonto. Hey. Saw akodwa ngcono bakusilone la eBhayibheli elifundile. Ukuthi ngibhalele lona. Nabesilisa abahlobonga nabesilisa. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga Nkosi yasezulwini usemzimbeni wesibili lapho wathi khona isono somuntu oyimbatha nendoda enye njengokwembatha kwesifazane alikho icala elihlalelwa kulowo muntu loyo asaziwe isono sakhona. Namasela nabafisayo nezidakwa nabadla amahabulo nabahlelembayo nabantu abaphangayo abayakulidla ifa lombuso kaThixo. Ngiyabonga. John 10 verse 1. uJohn wangempela hayi abancane. Ngiqinisile ngithi kini. Uma ungangeni ngesango ukuya esibayeni sezimvu kodwa ekhwela ngenye indawo
esibayeni sakithi baqhamuka emva kwesibani lowo isela uyisela ungumphangi lo muntu lo bake bangena phela bamanye ngomuntu bake bangena esibayeni kithi nikona esontweni makhona bangilinda ngithi mina ngigadile ebusuku kanti kugadwe mina bangilinda lani izulu laduma la selinqamuka labuye laduma ngathi mina angeke besafika manje ngase ngene endlini mangena endlini hayi ngathatha isithongwana mangivuka ngo5 ngithi hayi ake ngiqalaza ngithi ngiyabheka imbuzi azikho lapha phezulu ngithi mina awuzehliswa imvula zake zehla imbuzi efrandini zehlela phansi hawu bese ngisondela mangithi ngasondela hayi azikho lezi imbuzi mangithi ngiyesangweni ngiyakolibamba ukuthi ngabe mhlambe livulekile zaphuma kuqhamuka imanzi embuzi la yaqhamuka la ngaphansi yaqhamuka ihlahla amadlebe ezithi hawu ngathi hawu ihambile ada sebeyithathile 91 imbuzi nezimvu ngathi nginambitha amathe ababa amathe ngathi mina ngoba nginawo ushukela sekwenze njani manje ngathi mina ngiyawadonsa amathi awoma ngase ngibuya ngikhumbula ngathi shembe angeke ngibulawe imbuzi mina angani ngo2009 ngake ngafelwa zinkomo ngoOctober yedwa ngafela inkomo ezo38 zimithi zishiya imvemve ezinye kwafa konke kodwa ngizange ngife angizobulawa ke imbuzi ezo90 kusho mzonginika ngalendlela anginikeza ngayo hayi ngadlula nje ngase ngiyathula ngacala ngangashawa futhi uvalo luzongishaya uma umfana esedibana nembuzi endalini ziyodayiswa ngethuka ngoma hawu kanti bayithathe ngempela babeyodayisa ukuthi ngeke ngisayithola ngoma bahamba bayelisuthi bawuthenga imbuzi bathi hayi siyakoyithengisa manje endalini ngiyasheshisa siyakoyithengisa manje endalini hawu nginganolesini bathi hayi sifuna ukuhamba mabethi bafika uyafona baba ukuphi ngithi hayi ngikhona unazi imbuzi ziphi unazi ngithi ziyeke bayifake esibayeni qala base bayiyeke zangena esibayeni uma ethu uyashutha ushutha imoto ethi ediliza imbuzi wasuka kumfana kwahlala kumfana wakithi ngenqindi kanti kudala inkingi kuthinta umuntu ongathinteki kalula base bephuthumene bejikisana izibazi endali uyise wabonde hey angathi lo wami uzoba nenkinga wase keep ivolovolo keep ivolovolo wathi hey yakudubula kwathi okayidubula ayikho inkinga washaya phansi ivolovolo base bembamba abanye bathi hayi mana mfana ngadlo mana uzokubulala lo manje kodwa hayi akangibulala imbuzi kababa lesi kodwa mangifika angizoyeqa nje leyo mangifika sengikhuluma naye ngithi hey ubani umnikazi walezi imbuzi kuvela indoda eyikhalati hayi zami uthathe uthi ngithenga e-auction liphi iphepha uthi hayi iphepha alikho ngayithenga ngemuva ngithi hayi ziphe ezinye ngoba lezi imbuzi zihambe ezo91 ziphe ezinye uthi hayi ngithole lezi kuphela ngithi wena ngizokubophisa uboshwe ngempela yeke uphume futhi athi hayi angizazi ngithi oh hayi kulungile ngemchargeni maphoyisa bese ayamcharge amaphoyisa amfake ekhindini ahambe naye amvalele wathi mase ebona ukuthi hawu isikhile sikhala ngempela siyakhala ke isikhe sesejele madoda sithi kwaka bese bemshiya bahamba kwathi ekuseni ngakusasa wafonela iphoyisa hayi ngicela ukukhuluma hawu ufuna ukuthini wathi hayi ngicela ukukhuluma sikhona ezinye imbuzi Amen. hawu uyangifonela ngithi hamba umlaleli uthini uyafika lapho uthi hayi zikhona ezinye imbuzi ezinye ngidayisile kodwa imbuzi ezisesibayeni njengamanje zo38 bezo 17 lezi sengithola 38 nezipho ziphe ezinye athi hayi ayisekho ngidlile ezinye angisaboni ukuthi banginikezile zona ngani ngiyayifuna angifuni ukuthetha icala nawe mina
lethi imbuzi zami uyayifuna kodwa seyilahlekile imbuzi ngakhumbula into eyodwa shembo ingcwele fundisa untombela hamba utshela uJehova uthi imbuzi amazike esibani ngiyafuna yebo asho nje kanje hamba utshela ubaba uthi imbuzi amazike esibani zonke ngiyasifuna hamba ayilanda ayilethe kimi ube nenkani phela baba ungenayo inkani kuNkulunkulu ngeke uzuluma wayilanda unyazi imbuzi mathanda Amen. Uyabona njengamanje ibalance esele kule ndoda iyayikhokha kanti nginikeze u10 iyayikhokha sele 27 manje zilandwe unyazi ezilandwe unyazi bafowethu umpethu oqhubekela kuJohn ngezo sudlulile kuJohn funda uLuka masishana funda umkhwanazi omthola kuLuka Luka 12 11 no 12 Ngabenisa ezindlini zokusonta kwenzeka lapha ekhaya bakumangalele nasemakhaya nje ukumangalele uma bekuthatha bekumangalela bekuyisendlini zokusonta sebekumangalele nasezinduleni bakusenduleni nasemakhosini ningakhathaleli ukuba niyaphendulani ungaplani ukuthi ngizofika ngiphendule ngithi nakanjani noma uzophendula kanjani nokuba niyakhulumani nokuthi uzokhuluma uthini 12 Umoya oyingcwele uyakunifundisa ngaleso unyazi sikhathi luzokufundisa ngaleso sikhathi uzofika uphendula uthini okufanele ukuba nikhulume yabona hayi sengiyagijima kakhulu manje isikhathi silimele ngelinye ilanga sengenza umsebenzi ekhaya sengiyayeka ngenza umsebenzi ekhaya ngiyacela kuNkulunkulu baba ngicela ukuyokwenza umsebenzi ekhaya ngiyothandaza umthandazo wakithi mawenza umsebenzi ekhaya usukuthandaza bafundisi sukusemthandazweni phela usujulile futhi kakhulu umthandazo angazi ke ngoba khona abantu abangamanazeli kodwa basindisekile angazi kahle kodwa bamanazeli yethe bo kodwa bangathi basindisiwe akaze nje anze lutho nje ekhaya lutho nje ngiyacela kuJehova baba ngicela ukuyokwenza umsebenzi ekhaya ngenzele ubaba 23 wakhe nomama u14 wakhe Jehova ukhipha isibusiso uzowenza nini baba angazi baba uzawufika negoli kodwa umqondo ke wami bengilinda ukuthi ngizwe ukuthi baba ufika negoli ethemba lethu ukuze ngikwazi ukwenza inhlelo ekhaya kwasho ukuthi siseswazini semba ngathi emdluli kuphi ayisebenzi futhi kumdluli lutho nje kwangasebenzi lutho leswazini mawuthi ufaka imali i100 ufana nokuthi ufaka u5 uthi usathe nje hallo ithi fakele siphume eswazini athi ngizokufonela angafoni ngizabalaze isikhathi siyangiphusha gcine wanquma ama date ekhaya kodwa khona into eyavuka kimi yayivukela mina ngedwa mhlawumbe nomsulwa kulokho ngathi mangibuka ukuthi hey njengoba ngizowenzela umsebenzi engaka ngihlambuluke kangakanani mina ngokwakithi nje ngase ngicabanga ngathi ayikhona kufanele ngithathe imbuzi ngithi inhlambuluko yala ekhaya ngaphambi kwaqala lo msebenzi lo kufanele kuhlambuluke bonke abantu abalapha ekhaya igama layo nje inhlambuluko igama layo inhlambuluko ngoba kuyakhulunywa mhlambe kini akukhulunywa nimsulo nezwana nje kini bahle kakhulu ngithi ke kulala kuphendukelweni phela ubonda hayi singabethana noma kunini manje
ngase ngithi haya kube khona lembuzi yokusicelela uNkulunkulu ngoba ngomunye unyaka ngake ngathi ngifuna ukwenza umsebenzi 1983 ekhaya ngenza umsebenzi kaBaba ngangihambela ukuthanda kwami kwase kukhulunywa kwathiwa hey manje kuzokwenziwa njani kubona kulezi insuku uhamba uthanda kwakho awunjalo esontweni ngathi hayi phela ngohlala ngaphandle ayikho inkingi kwase kuyavunyelwana uma sengilele yasifika indoda endala engizalayo yathi mntanami lalela ngikutshela uma uthi wena uzokwenzela mina umsebenzi uthi uzohlala eminyango nangobe ngihlezi eminyango ngoba mina ngizohlala kuwe mawuthi uzokwenza umsebenzi uhlala eminyango wena nangohlala eminyango hawu baba ngenze njani wathi hayi ngiphukudla ngidle ngathi ngiyamfunza ubaba wangakudla ukudla ngathi ngimfunza nesipuni baba wangakudla ngimgonile ngangisesibona ngisho ngilele ngathi ngiyamfunza kangakudla ukudla baba hawu ngase ngicabanga angigezi izandla ngimxake ngase ngihamba ngiye emsamo ngathatha emanzi ngaphumela eminyango ngigezi izandla ngamxaka ngathi ngithi ngisambamba nje wakhamisa ubaba wadla ngase ngivuka ekseni ngavuka ekseni ngo3 ngaya kumanga ngqonqozela uma wema lo msebenzi ozokwenziwa la ekhaya awukho hawu yini la ubaba ngeke awudle lo msebenzi ngeke akwemukele lokho ngoba mina ngithe ngizohlala eminyango naye ngiyilento engiyona vele hawu kwenziwe njani ngathi sengihamba ngiyakohlambuluka sasihlambuluka thina sisemabofini kumshumayela umdlangathi phezulu emabofini imva ngelala ngakabi iminingi kangaka njengoba selingca ichina namhlanje wawuhamba uyekwamhlambulula mozohlambuluka wawuhambi uhlambuluka noma yikuphi wawuvuka ekuseni uhambe kwamhlambululi ufike ngesabatho sohlambuluka ungene esontweni ayibonke Nkosi ngahamba ngaya kwamhlambululi ngayahla phansi kwacandolo ngawela ihlimbitha ngaphumela phesheya afike enxweni lasemvozane kwamhlomo ngathi bangifika lapha kwavuka imambe engaze ngiyibone emhlabeni yavuka yama yangaphekwa ivuka ngenhla ngezantsi ngathi kwathetha abantu behleze esigcakini bathi kodwa umntakazi ndasahandlo lapha wapi nalo muntu kwakusemobuvini ngona ngathi kodwa ngikhuluma indaba kaShembe kodwa ngangenza lo msebenzi loyo ngathi angenza inhlambuluko uhlambuluke wonke umuntu la ekhaya ngaphambi eqala lo msebenzi ngoba mkhulu lo msebenzi angizazi ukuthi ngikuphi nomunye angazi kade enzani kodwa ngale mbuzo wonke umuntu ufanele ugeza izandla kuyona ahlambuluke sase siyayenza lezo ngathi ngisathi ngiyaphuma mase ngiqala imisebenzi ngaphuma ekseni ngathi ngiyaphuma ngathola khona abafana basegoli shumayela umthunu umshumayela uncube shumayela makhubu abazange bangitshela bayeza yasiyangena inkonzo ngiyagijima yasingena inkonzo uma bekhuluma ngichaza ngendaba yalembuzi wethuka lwasemachunwini wasithi hey angathi sisenkingeni sonke asikaze sicabanga ukuthi masokwenza umsebenzi ekhaya kufanele abantu bahlambuluke eqala andi kuba kwenza umsebenzi omkhulu wasekhuluma indaba kamakoti wathi ngelinye ilanga khona umakoti owake wayogana wakhishwa kubo kwenziwa konke wathi nayisefika emzini kwangaba mnandi khona ke ubaba ukuthi mabekhipha ingane besithi ingane mntanami njoba ngikukhipha nje ikamelo lakho likhona mabe ukuhlupha nje wobuya khona umuntu asho kanjalo yathi mayithi ngqu ingane yazi kuyashisa emendweni yasihlehla yathi hayi baba uthi likhona ikamelo ekhaya yasiyahamba yabele emva ekhaya angisho kimi njalo angisho kuwe ngoba mhlawumbe umsulo wena angisho kuwe ithi letsizwa asemathuneni shumayela umthuno osesawukele uthi wathi na esehambile umakoti waseqala inkinga ekhaya inkinga iqala lapha ekhaya lapha agana khona bathi hawu lapha ekhaya kwahlatshwa inkomo kanti washonaphi lo muntu obehlatshelwe inkomo lekhaya uphi kanti bamfuna naphansi kwamabhokisi phansi kwebhokisi lakhe bamfuna abangamthola base belandela umkhondo wakhe bathi ngathi uhambile
bayamtholulela uqethukile embhedeni wakubo njalo uzoba nenkinga kusasa uma ifika kwaqhamuka lenkomo eyahlatshayo yomqholiso inkomo yomqholiso hayi le ekuthiwe kanina hayi le yomqholiso le nkomo ekuthiwa ayilale abanye bathi ayivuke inkinga leyo nkomo hayi inkinga phela yathi mayingqongqoze ngqongqoza ngempondo eminyango ilele lengane yangqongqoza ngempondo yathi ngqongqo wathi ngena yaphusha istab yasiphusha ngempondo waqhamuka inkomo yavuka yahlala ngezinto embhedeni yathi hayi inkomo ingene endlini yayisikhuluma inkomo yathi hawu kanti ulapha wenzani la uzokwenzani la yathi hayi kukithi yathi hawu kanti mina ngafelani lapha ngafa khona masulapha wena ngafelani mina lapha ngafa khona ngoba ngafa mina kwathiwa ngiyohlala nawe lapho kuze kwephakade uyophelela lapha ekhaya mawusula ungishiye nobani mina hayi yathi ingane hayi mina yasigibela phezu kwakhe yamnamathela inkomo ngempondo yamhlaba mbhekisa phezulu akasalele ubhekile yamhlaba inkomo yamgibela phezulu bhekisa phezulu yamgxoba ngamasondo wamemeza yini bayafika abantu abayiboni bona inkomo yangibulala abayibona abantu inkomo bona uyena waze wenaba athi thwi bamthatha bamsesibhedlela wafika papa ngesibhedlela hayi ngisho kimi njalo hayi wena msula mhlawumbe wena mangabe awusahlezi nenkomo yakho owakholiswa ngayo kini hamba uyilungisa indaba yakho hamba uyilungisa izokuvukela inkomo endleleni hey awutshela njalo sekonakele ngomsusu ngiyakutshela konakale nje umsusu uma iphaphama ingane ithi bizana ubaba hawu ubaba wakho mntana wasefika uyise yathi baba iphutha lokuqala elenzeka isikhathi umkhipha khona igama olikhuluma lamnandi kimi kanti liyisono kimi kodwa laba mnandi wathi uma ngiba nenkinga noma yini inkinga angobuya ngizekhaya bengibuyiswa yilelo gama sengigaxele manje ngibona njani cela uhambe uyongicela intethelelo lamgane khona ngigaxele manje mangiphumala ngengisaya kwakho baba sebenzile inkomo mhlawumbe umsulwa wena uthi inkomo mhlawumbe umsulwa mina ngigaxele mhlawumbe kithi angazi wathi mayiphuma uyise bahlangana bahlukana wathi uye emzini kwafika wathi uye emzini hawu kanti umakoti bungigcineleni wena kwakho wagcina sekhipha inkomo zokuhlawula sengihlala phansi Nkosi yamakhosi kodwa bengithi angithi qhathu kule yodwa bese ngihlala phansi Nkosi yezulu umhlaba ngelinye ilanga wakhona indoda le ndoda sengishile le yensizwa yaganwa intombi yalobola zawushaya impela zawushaya yathuka isithole intokazi yomakoti lapha ekhaya kuhle impela kuhle kodwa inkinga eyodwa isinqe akanaso lo makoti lapha ekhaya akanaso isinqe uyaphuma uyangena la ekhaya uyazenzela nje emzini wendoda makuthi akahamba uyahamba nje makuthi akabuya buya nje sithi siyakhulumisana zawo makoti akwenziwa lokho ade hey wemama hey wegogo ungiyeke phansi wena ngangeke ebusheni bakho yebo awungiyeke zase ziyahamba insuku waba umhlumakoti ingane yokuqala yabe yela ekhaya waba umhlumakoti ingane yesibili yabe yela ekhaya angani uyahamba phela umkhonyana wakhe uyezwe kuthiwa umakoti wakubonakele lapha nje kwelinye lamahosteli kodwa akazile kuye
manje ufuna ukuya futhi uyahamba ahlale nje 6 months la engamazi umkhonyana uhlezi nobani ahlale nje yabona ahlale nje wagcina sethola ingane esithathu akuseyona yasemzini wayithatha wayinika igogo walapha ekhaya wasemzini wathi wegogo phatha lengane hayi lengane ngithi umntana wami uthene wathi hey wegogo phatha lengane ngishiya phansi wahamba sayigona isalwazi sibona umphefumulo manje osonenkinga sayigona isalwazi ingane engesiyona la ekhaya sakhona yesibili engasiyona la ekhaya kwathi ngelinye ilanga silokhu seyisalwazi hey kodwa kuyayiba asikhombe isikhali emini yebo lento ngenza yana mntanami wengane athi umfana ma ngehlulekile lo makoti hayi kulikhulu wasethi ngelinye ilanga wasethi wathi mntanami imvamsa kumakoti mayeshadile ebangcwele angazi kodwa kwezinye indawo imvamsa nje kweminye imizi umakoti mayeke wahamba emzini kungekho sizathu akayiqedi iminyaka esithupha ephila imvamsa nje mayithe 5 ephila kulo wasithupha yahamba uyakhumuka ngoba kusuke kunecala elithethwayo ukuthi lezi inkomo zabulawa lapha nezakhishwa lapha zazi yokwenzani ngoba usuhamba uthanda kwakho unqiseni uphepisane nqiseni wayesethi isalukazi sashwabula sagcina sesivumile nje ukuba uneni wengane ezala ekhaya nengezona ezala ekhaya saba uneni kwaze kufika ukufa kuyeza nakuwe njengoba upheqezeka nje ushayela phezulu ubhixa nodaka likababa umbhele kuyeza yawutshela kwaze kuyamhlasela ukufa umakoti kwathi umakoti kwathi ufa ngiyathatha kwathi uyiphi indoda yakhe yathi indoda hayi kahleni angithi bese hamba ukuthanda akayi lapha kade hambela khona yebo wathi umakoti hayi mina ngagana lapha kini ngiyogcotshwa kini uthanda noma ungathandi yaqala inkathazo kwafika ufa wasehamba emhlabeni wahamba emhlabeni umakoti kuzokhulunywa mase hambile kwase kokhiwa inhlelo kuthiwa akayongcotshwa phela abagana khona sekugijima abantu bonke kuyofuna inhlawulo kufunakala inkomo ezingenacala nembuzi ezingenacala kuthiwa kuyohlawulwa manje lafika ilanga kwavunyelwana ngalokho abakuvumela ngo bengamadoda sathi salwazi hayi ungeke wafika la kuzokhulunywa khona kusazokhulunywa wathi mabe qhamuka nemoto intatha iza nesidumbu egcekeni saphuma isalwazi isicheck siduku silibekela sifaka umkheso sathi akame lapho bana miseni khona lapho hayi bese mhlambe kokhulunywa athi hayi kusazokhulunywa ayihlehla imoto ayihlehla impela ayihlehla sayikhomba isalwazi sicheck sidula nenwele ezimhlophe ivelela sithi ayihlehla imoto yahlehla imoto yazi yawufika ngale kwendunduma yayisima lapha kuyabanda kusebusika kusazokhulunywa nawe kuzokhulunywa yahlehla imoto yama lapha wathi udriver wemoto mina ngiyahamba mina akwenzi uyisu phela kucela ukuthi angene ngaphakathi sathi salwazi angeni la kusazokhulunywa azungena akehliswa khona lapha entabeni wembesa ingubo ibhokisi bahlala abantu balinde isidumbu ayasha amakhaza kwaze kwase ekuseni lokho kuthiwa kuzokhulunywa fanele kufika imindeni yonke ayikapheleli kwathi mali phakama ilanga yasiyaphelela imindeni sekhona umododa la ekhaya safanele afike phela sebejahile abakubo kwamakoti ukuthi akukhulunywe phela masishana ingane ishethi ingena endlini yasha ilanga manje kade bengajahi sonke lesikhathi hayi kusazokhulunywa nawe kusazokhulunywa kwaqalwa ke manje kwathiwa kukhulunywa kwashaya u12 kuyakhulunywa kwashaya u1 kuyakhulunywa kwashaya u2
kuyakhulunywa kwashawu 3 kuyakhulunywa abantu abandayi sesiyahamba bathi abaphakelele ukudla bahambe kusazokhulunywa ya kusazokhulunywa kwathi kusazokhulunywa bakwa lashona ilanga lathi phiqi kwathi hayi kusakhulunywa kusafuna kuchazele izingane bese ngigonise zona ngiwumfazi walapha ekhaya ongigugelela ekhaya angigonisa izingane ngezona zala ekhaya wayenzani umntwana wenu tshelani mina phephisani bafowethu angikhulume kabi esontweni nxiseni niyanxesezeleka hey phephisani ngenze kwethu kodwa kuzokhulunywa kusazokhulunywa lezi zinto zenzayo nje ungaphatheki emzini nawe mkhulu oganiwe ungaphatheki uhlukumeza izingane zabantu bakunesifo esikhona ngiphi ingane yami ngisendodeni ngithi iye endodeni kanti iya kusisibhuti yeah yes asingashaya kancane ngiphi ingane ngiyiqhuba ngenze isifumanane ngimemeze kwabasemakhaya nawo makhabela ambani nawo umntwana wami nani zalwazi niyongifundisa ukugana kanti ingane ngiyisa kusisibhuti iyafika ingane lapha ubhuti ubhizi nabanye abafana bayo ngisile phephisa baba nkosi emakhosi phephisa cela ungithethelele baba angashongo kahle ngicela ukubuyisela esihlalweni sasezulwini inkosi ibuseni kuzwile inkosi yamakhosi baba siyabonga amazwi omnandi siwaphiwe umfundisi wenkosi inkosi izingelisise sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama-33 sizocela umvakeli uDlamini wakhona lapha ekhaya sikhole ngalesihlabelelo inkosi imbusise Nkosi busipho mabangcwele wezwakala yini
ezulwini Kosimasimakha hlele ngetshakaza abanye bemasimakha hlele ngesiswanya lenqonqodwane edangabane lizwe lekagasi ukubenda amadoda Baba ngadela ukugiya ngamakhosi kwantu abankulu abemnikela usesandleni Bathi inkosi abangcwabe emaqadini egiyalibona inyazo uye kwabasezulwini bathi umenza ngenze luyasenza loshintsha isivivana amanani omgaqo iphusha zasemhlabeni efika sathi ngasibani isivivana sasezulwini siloba amagama egameni wadlula wafeza sikubona inhliziyo zabawena soyiswamale imikazelo kagula igama eliphakathi ogalaza basale bothi ibuthume xakabothi ntshuli zaphenduka itshodo shwele entaba ngaphesheni wenu wena usala umlomo baba nomlomo bazobiza unyazi